Kita buhe ulai pundri luar pusau, tangan mereka yang ingin buhe luar pusau ulai pundri itu. Katakan dari kita bakal berapa? Kita parti kita di parti runum, lalu kita seng runum. Habis jumpa juga dona pengjoki, kita mengikop so eki bankot eki seng runum. Dona pengjoki kita la ikop pemban bankot, dah kita seng dilum. Kebangi ni wan hangi ke parti, mendeban pendek api, mendeban pro api, mendeban pendor api. Ni pentip sapi kan orang kebangi ni dan, ni penbena sapi ki program kebangi ni dan. Berde halal kata, bapi PI ya ke jingki ke jampi, karai ke jampi. Nama karai kadon hakati ke jampi, karai kadon hakadonut hakabensin ke jampi. Kata kadai kabang ni nagalian jong ka voice of the people party nilai. Keparari kanika dong kathan jong pi kumbala ong iba gross menne kala saya kita ki solvots ki klor kari ki bala tension haka sahib meneng juga sensar kadar jongi ki bala tension haka prothai jong kala precho ka thok katar khasi jongi bar ki wei pila saya ki start ki jahan pila saya ki pro jabin pila saya ki long yalam ki bakrau ka history kanum lan lanu ruem ya ke jingkrau jo bene ka dong ya kata ni lah benar. Nilai ini kata. Henry hati ni kita senang kita belajar niui kadon kagak. Nado bala bandro ya kini ke sensar kadar. Dah kini ke bagi orang ki businessman. Lani kini ki nong kayi. Kilapan kelam mar kayi upai ba. Kilapan kelam mar kayi. Ya ke sensar kadar. Kilapan kelalong kum kayi ya kayi. Ya ke legislative assembly. Ya ke secretariat. Hangtang niui ke jinjot juga sensar kadar. Ini yang kita jawab juga sensar kadang. Di nomor kata-kata sasi sempat, ingin ya kelebihan sasi sempat minuan dan revive. Ya kan kalau komperkat kabang milang ni kita hancela. Bila jusai insua, insai yang balaran gamban say. Balaran gamban say kinong ilam kiba shisha, kiba dong ya kamain drama, kinong ilam kiba dong ya kajingkat kale. Haka ribat haka jat ben reko jongi. Kadai lengba jong ka voice of the people party. Kata kadai ke bangamut ban wara apren gopi ke lekopor. Namar Kidang kini nong yalam lami kita kinong bikimat ke biasa ya kini kejuk jongi mentah. Anu belajar tentang ya ke konstituensi. Kini nong bikimat jongi mentah. Kini kibriau knowledge ko nanti sengkian nomor ngai jadi kadai nong hikai. Nah hikai itu ke subjek political science sebagai ke politics. Tengah hikai kini ke subjek asutu pandang lah jadi konstituensi tentu. Ngaju kuli kibriau ngong ngapislo kuno UMLA dongpi. Pislo kuno UMDC dongpi. Tika kejing kejubah ke bangyo ka degane. Lo kita bon ki jing jubah ka bakawen ki jubah ka bakta e kan sir nga ka degane. Bakata kalong ba uni UMLA jongi, lani unong mi ikwa jongi. Umju kam keren tapi tangba uday ubah ni. O kejing ha jone tapi kamet ke ba empat ayat bahang dan saat ulah posisi. Uman ki kamu polo sini. Dah poi ka katan si po hajar to kasan hajar to. Dah poi ke por election lagi pipan si hajar ai ah. Bahasi ta. Te nga dumbut ke dumsa e gane geding jubab ke beri. Tengah susah matan kata. Te renga ngasukwa menora iwi kana lengkot kana mapinya soto. Ikana lengkot ibang akwa menora hangi kalong sa tangjong weng beriu ubari ya weng langit. Uri weng langit. Teka jingri ya beriu beriu ya ulang lit. Tangjong ne beriu haba uri ulang lit kalong. Ba uni ulang lit unday usunpa usumsong. Haba ang usunpa usumsong kamot bo unlik sa unik pa unik kring ya kiway pa kilanglit. Ba ndawan uni utray langlit udariam unsangat ikitu unsayo jumuntoy. Kalau kajing kerku yang terai beri, tenrai tahu si ulang let melik bu sekelau, lapan biang ye ukau, lapan biang ye ukaum, lapan biang keselasok turun bumbam, laai dekat selaselan bu teng bu ham. Apa sosi kalau bau ni ulang let sisur jupa, ukau tu ulang let uslasok turun ulang let kaum tu kalut, hari utrai bu kum kene kajang let kabharam bamdo no ayau, nomor jupa muriu teka menganyo kajing kerku, du kajing kerku bendam. Sunod sang ukawu ba mo ni Ford. Bukod ni ulit talaga berkalian no tapi hagari itong ni
kadalong kumta. Ngim semlasai ye ki sempa ye ki semsong, ngim semlasai ye ki kenkam ye ki kenjai, ki banra ye ka surga ka riba ka jai banra. Namar kata kadang ye ai kerteng ye ka parti jongi, a voice of the people. Namar kata kadang bagi ang voice of the people ka surga upai ba, ngira ay ka surga upai ba assembly, ngira ay ka surga upai ba sabar ka assembly, ngira ay ka surga upai ba waktu parlimen, markani ka surga upai ba kayai sa waklan ko. Kadang ang ubri ka PPP, imat uli ubri ula ya buai politics Nimsyen buai politics kali ka kamram jongi ban pensawa ya kali ka sur. Ban pensotu ban pensai tapi kita ba pensotu yala ka jong ka kamram ko topi. Kata kadai ka bangingiwan dan pensai ka parti. Naman kata kadang da pila sotu ikini ke pi ba na pi kam nang mapi kumlogan ay karai nang ba nginyo ya galawai ka bajot bat ka pernah. Jadi kum ka parti ngidam ya kini ki ideals ke bangi yang kini ki ideals ke bangi yang ka sanchar ka baput ka basuba ka jingele election klan pisa ni kran ya kata ka clean politics kibre ba ka kiong kane ka clean politics jong uba arden ka clean politics jong ka BPP kadai tang ka ting phosliu kadai tang ka ting phosliu ramya kadama kan urlong lano kiong galong tang ka ting phosliu kadama kan urlong lano dan reparari ngomong beli tu ipitan tak ni. Nagalian joko voice of the people kati ngidon ya ka dream, ngidon ya ka jing pos ni. Bangi ngisam bahisin kasi kane ka jing pos ni ka bangi pos ni kum ka parti kan sa urlo. Udon way nong yalampai ba u bakraw ba hapori Amerika u kerteng u Martin Luther King Jr. Hakapor baki negro wala ne kita ki doyong hapori Amerika ki ya lembaga jing syak anden ya lembaga jing syak gemrau gaton kata ka slavery hapori Amerika uni urang ba kat syabaulet uang I have a dream tak syuki lang pay ba ke baulet uang I have a dream ngadon ka jing posneo hagawe gesni kini kinong tok kubor kikiliyo Martin Luther King diong sir what is your dream kaya jing posneo jong pi Uni Martin Luther King wong, I have a dream that the dark Negroes will have bright tomorrows. Ngadon ka jing plasneo ba kineki para doyong jonga kinsadon ya kalawai ka pernai nagalen jongi ka BPP ngidon ka jo ka jing plasneo ka baka negeri jongi ka bala tablo da ka jing tum da ka jing bangsap da ka jing arsap da ka jing lepap kan yo I ya ka sri ka pernai menjor pada ya kini kecing posnya ke bangiran kakne kecing takut ni kuri ke jongi ngidan kecing posnya ke hakawe kesini kan yo I ya ke black sunshine bang ngidan ya kata kecing posnya hato pimedan bentalan bang kini kecing posnya ke bangiran dari bang ngidan ya ke dream kai ki bakrau ka partai it begins with a dream tabak kecing posnya ke bangini posnya kamdai ka tu ka bangiyo akapor bangitia kecing posnya ke bangini don kadai ke bang alat yang bangitia Namar kata raw ya keleng di sinong kari kasi jay jongi bagini ay percaya kani ka thong ka bangi gidon bahaga way kasi ringkat ka jini pelang jong pakri ka jongi nilapan penerlong ya kani ka jing posim ya kani ka dream ka jongi nilaman yo I palanang urlong na kaway ka porse kaway pat bali community bahaga ni ka MP by election nin peti sisa sa ka partai lengba ka jinjak ka badan burom ka pinayong MP ubangi ginsay haga ni ka kanti ka pamenta parkerpang nakabenta ka arhaja arpopra Baginura ia kelandung ke batamai haka sensar kadar ke gari ke jak berdiri jongi haka jala mekelia jongi kapor kata nanya yang kuat berkeran syibur ngakua bani I bak nembar hai dan ni kemuan dan nembar kendan ni aba isyik sibit yang jadi banjak ini oi lah toh kemudian syibur iba idan hang ne ngapat I ngidai nak kajuk kasunong ngidai nak telepok mujurong tapi kami tu kampai I jamar I tidak akan berdasarnya kemuan ini kinong song sunong dengan kerang sibun dan rebale nak kerana iba hang ne. Kadang kalau tangkan ne yo filiatif. Ini iba ide idong hikai tingkan waktu beta. Takar kali bu nambah. Hikai ni nambah. Lang lu beri tu kakum kakerteng kakak. Habang le isul mensiwa ngabu bikin kan na. Tempat hikai tingkan mai pendik belah. Lang lu bobi keseng kat mana apa di depan kiwe-kiwe ni di film mak ni kan. Bila margulay idan kasap ko bakar pang hikai ya kajing kai.
Tetang kau bikin ke mengasih bahasa kalian ada tangga ni. Ba 4 dan street 4 dan jelah hari India ban khambi kinkan di balik kalian. Imat ni lagi ni kadang baka sarkar Meghalaya ya kinkan kala pelong optional. Kam pelong mandatory, kam pelong compulsory syu. Detik mentah kala pelong compulsory dia na. Kala pelong compulsory dia mentah. Sipor markhana ya bikin kinkan ya kinkan siar dushman kada karo kompiel ang sarkar kay nyo ide ya piel kay kinkan na edap satu. Kena albon bala ya kiar be kada kinkan. La yasin ya katu pa peso free ni kay ide katu ya wara mati. Dan mga katadaw yu kapag ka mga mabora ani tangkani baka dong ka problem bak ka kinkan ya Meghalaya. Baka long ba para gaway ka perpay widutip bauhe ang arpusaw yung lay penriyo tang Meghalaya tapi nga igong ba para gaway ka perpay widutip bauhe ang lay penriyo yung arpusaw tang Meghalaya ang igong bauhe ang arpusaw yung lay penriyo kata ka mali hindi bakla ka makra kili ko ang penbay niya ka bakom kata nyin sang nang nina po maulong nyin pentali ya ka buot ni ha ka Voice of the People Party menjur pa ina balay bauhe ang arpusaw yung lay penriyo kadang golong bang ia tempat ia penparia hiloni. Kadang kata ta fracture mande. Ni penparia ia kabut ke jangi. Apa ulai sekolah ke parti ke kami sekolah ke parti ki kun sekolah ke parti kiasam ia kabut ke bahasa Malaysian. Katur kedai ke wrong practice. Kamdai dan lek kentur. Min hikai pi de kadasa. Pentali betang hakawai ke sembal hakawai ke parti. Kitu kiru kom khenjing di barin. Kitu ki taktik si barin. Mina ino asal dia mentang ini akan terlibat dengan ke parti kenang begini dan tahu ya ke sarkar ke baklan bahkan sisa ya ke jinsen syar ke berapa hanya ni kita lihat sini di beladak ya ni bakawai ke nombak bakawai ke dong pok sor silong nah ini kawai ke yeng hakata ke yeng si mari pelokop mentah hakata ke yeng si lama ubril lama Argentina si lama Portugal si lama Brazil rosi, lama England rosi, kawin kejak lama orang isi lu kata kaya. Nggak untuk guru-gurunya kasih aja loh ni. Dah lawat ditip kalau bahag kata kaya kita bundur si para. Uwe ke Portugal, uwe ke Argentina, uwe ke Brazil. Te hangi ru karukom sabut dengi ke kablong kata karukom. Ngasi lama bun telidi yang kesan dengi. Ngin penkut, ngin perwai no erato, ngin adik dan kawai kita kerjaan ke beberapa ke berhenti ya ke Voice of the People Party kenang bangin wara ya ke sensar ke baklan hal hajar beberapa kata ke ke pengakuan ban IP ke kubur nagalang berikan ke parti bakhabu ke pengakuan bangkeran hendak kalong kani. Bagani kadang katanya ke cinta jonga limba jadi ke tindak senam ke electoral politik sange ngai kumba ke resonate kaya dai bat ke regional party. Ngai ka thamjok bhag regional party hangne dengan mati pe kai ke book share juga regional party baki megi national party tenri ke bagai hangne kolong bagani kadong ka thanjong pi kadon ye ke regional mindset kadon ye ke komprakhat party trairi dan fikran ye ke party trairi ke pernah ke dalam Meghalaya jeni menta kadon setang gawar bakata kadai a Voice of the People Party parti trairi kabayang sisa na kabanta ka jumha jeng trairi ke trai molok kabayang sisa na kabanta ka jumantoi ke kitun samla je gari ke jongi dai ke ka parti juai ke parti ki khot labi di parti rulum lane ki seng rulum habe jeng pa jonga dona preng joti di bami kop su eti ban khot le ki seng rulum dona preng joti ki bala ikop pemban ban khot da ki seng dilum lai ki seng dilum kondoang iba cross menilai kena berapa ida jet ya kena ke parti ke jami kabayang na kabanta ka interest ng indigenous people ke jami kato kena ke slong jopi kena ke bagan hati kapu dan wi perlok dengan nomor umlanang mahaban keran kasih uang baka maulong kena ke slong ka bakhauput mudong ke slong khauput mudong ke slong khauput hakajakaban ang khauput uang khauput uang kamday ke slong khauput kena ke khauput ngide dompet bau khauput udai breu uba judi yala ka jong kari ka jindi yala ka jong kari ka sang da ka jindi yala ka jong kabu ka bang sno tna hangne ka long da hapo maulong hagine ka dong ka thai pila sotu ya ka dor ka kabu ka jong pi ban nang ne sesmak nang pentri kam hai ka ta banginang yo ban ai ya ka jing job ka beran boram ka don ka international trade hangne ka don ka ne ka jinya khai hangne hapo dong sela ka jong pi ka ba ngamtik kadai kajin khayi kepada hok ne kajin khayi kepada bi anya kata lambatit hendak kajin show kajin i ki kubur di media
katon kajing kayi perkara ni kajing kayi tu masih ya bagi ni gidong border kadai kajingnya di nasi te ndang nak keli pat leong nak kecil kat Bangladesh nang kian Bangladesh pat di ayu sini sangi utau perlu ngawong dalam bare di beriau tu fin sakit mangi ya di nasi sakit di beriau man perhe kaput bang jongi man perhe kaput bang jongi IFA man penjak election nak bang jongi dan mau kita nak kaput tu kita lari long kita hosiar long kita pengon pada kan ni ka dong ka than ke kasngan mangi kita nak sor selong ke kasngan kam dan jingut ini bosok sor selong banya so sarang pada ka kaput jongi kam sem prong ulung lagi nga lemagi ni kita ke punya kulai sibul kulai sidago